Jikelele inkanyezi ndihamba naye uNadia. Molo Nadia. Morning. Unjani? Siyaphila ntombi akhonto unjani? Kumnandi. Hayi ikhalile intsimbi sathi bemgceni wena nje okwakho ukusibamba kaloku ngesandla ukuze ungashiyeki ngasemva. Ongathi ukulindeleke ezo ziphala phambili udliwano ndlebe ngokutyunjwa kukaGcaleka njengomkhuseli omtsha woluntu ezemidlalo kunye nodliwano ndlebe malunga nohlahlo lwabiwa mali lwaphakathi enyakeni. Hlala nathi ke kodwa kwangoku masijonge eziphala phambili. The main budget deficit has increased by 54.7 billion compared with the 2023 budget. Umphathiswa wezezimali uEnoch Godongwana uthi zimalunga na-70 izicelo ezisuka koomasipala zokuba kucinywe amatyala abo ka-Eskom ngelixa izicelo ezithe zaphunyezwa zixabisa ngaphezu kuka-56 billion. Ukholeka Gcaleka sele eqalile ukuxhuzula imikhala njengomkhuseli woluntu emva kokuba umongameli weli uCyril Ramaphosa ebhengeze ukutyunjwa kwakhe ngokusesikweni. Umangiti yande baba ziveze. Listen, this is Kenan Nyatend, of course, your anointed superstar. Listen, ngisekhaya Jikelele, la kusekhaya Jikelele. Listen, from Monday to Friday, we are on, and there's sports, entertainment, and everything. Listen, keep on tuning in, and may God bless. I love you. Umhlahlandlela okusetyenziswa kwemali phakathi enyakeni ubonisa ukuba izinga lokukhulula kuqoqosho alukho luhle kwaye nengxowa-mali karhulumente ayincumisi kwaphela. Oku kudizwe ngenjikalanga yaphezulu epalamente ngethuba umphathiswa wezezimali uEnoch Godongwana inikezela ngomhlahlandlela okusetyenziswa kwemali karhulumente kwiminyaka emithathu ezayo. Uhulumeni ulindele ukuthi umnotho udlundlubale ngo-0.8 wamaphesenti kulonyaka wemali. Phakathi kwezinto ezifatabalisa kakhulu umnotho nokukhula kwawo ngamandla kugqame inkinga yokucisha kogesi, izinga eliphansi lokusebenza kwamachweba kanye nezinga eliphezulu kwenyuka kwentengo yempahla ezitolo. Our public finances are significantly weaker. The main budget deficit has increased by 54.7 billion compared with the 2023 budget. With the 2023 budget estimate. This reflects lower revenue performance, higher public service wages, wage bill cost, and higher debt service cost. The main reason for this are a sharp fall in corporate income tax, particularly from the mining sector. Ongoti bezomnotho baqagula ukuthi izinga eliphansi lokuqoqwa kwemali eyinzuzo yenziwa yinkampani ezifana nezimayini ngokunye kwemthelele engemihle ngokukhinyabezeka komnotho wezwe. Fiscal consolidation is not yet assured, even with the modest growth expectations that Treasury has put in place. We would need a strong growth agenda that is underlined by implementation of a strong economic reforms. Other than what Treasury says, we actually need to see the broader government implementing much more aggressively in order to achieve the fiscal consolidation. We've got to be optimistic. It's not going to be easy to achieve those numbers, but we can only hope for a better economic environment that will basically enable the government to collect the tax numbers mentioned there, and also to contain the increase in expenditure. Ungqongqoshe uGodongwana uphinde wamemezela nokuthi isibonelelo sikahulumeni sika 350 sizokwelulwa isikhathi esingangonyaka kuze kube u2025. Kanti kusenjalo umphathiswa wezezimali uEnoch Godongwana umile ezwini lakhe lokuba kusezukuba nzima ukunceda iinkampani zikarhulumente ezisezingxakini zemali. Nakuba imizila esetyenziswa nguTransnet idodobala namazibuko engasebenzi kakuhle efuna iibhiliyoni zerandi, uGodongwana uthi akuzukuba lula ukuba akhuphe imali.
At some point, we need to find a solution for Transnet. The immediate solution is that everybody knows in this room that next week Transnet will have to redeem some debt. Ukwabeke imiqathango emitsha kumnyinyiva onikwe uEskom ngeliqinisekisa ukuba imali yabarhafi isetyenziselwa oko kufunekayo. Should Eskom defy any of the conditions, the loan would not be converted into equity. The Eskom Debt Relief Amendment Bill, which is we are tabling today, seeks to enhance that enforceability on the conditions agreed. Indodla yabantu abangaphangeliyo yandisiwe ngonyaka ngelixa urhulumente esakhangela umgaqo-nkqubo wendlela eza kubonelelwa ngayo. 34 billion is allocated to extend the COVID-19 social relief of distress grant by another year. Over the medium term, a provisional allocation is retained while a comprehensive review of the entire social grant is finalized. Kusenjalo uGodongwana uthi phantse zifike kuma-70 izicelo zoomasipala abafuna kucinywe ityala labo ngo-Eskom. Ezo ziphunyeziweyo xa zizonke ifikelela ngaphezu kweebhiliyoni eziyi-56 zerandi imali abayityalayo. So that moving forward, akho mntu ungabhataliyo. Umasipala uyabhatala, nabahlali bayabhatala. uGodongwana uvakalise ukucuthwa kwenkcitho efikelela kwiibhiliyoni ezingama-21 zerandi. Uthi oku kucuthwa kwenkcitho kungaphantsi kwemali eyabuyiselwa kunongxowa kazwelonke kwabanyaka-mali babini badlulileyo. Ndingululama Matya weendaba ze-SABC ePalamente eKapa. Uadvocate Kholeka Gcaleka uthabathe intambo njengomkhuseli woluntu omtsha kulandela ivoti yamalungu endlu yowiso-mthetho kazwelonke kwinyanga ephelileyo, nalapho kwavotelwa uGcaleka ukuba ibe nguye oza kungena kwesi sikhundla emva kokugxothwa kwalowo ebengumkhuseli woluntu uadvocate Busisiwe Mkhwebane sekushiyeke ixesha lingaphantsi kwenyanga ngaphambi kokuba kuphele ixesha lakhe kwiofisi yomkhuseli woluntu. Okhulumela ihhovisi likamengameli uVincent Magwenya uqinisekisile ukuthi umengameli uCyril Ramaphosa ngokomthethosisekelo nangokwesinqumo sephalamende likazwelonke useqoke uadvocate Kholeka Gcaleka njengomvikeli womphakathi iminyaka eyisikhombisa. uGcaleka ke ube yibamba lomvikeli womphakathi kusukela ngoNhlangulana nyakenye emva kokumiswa esikhundleni kowabe engumvikeli womphakathi uadvocate Busisiwe Mkhwebane. Ngesikhathi amalungu eshayamthetho evotela ukuqokwa kukaGcaleka ngenyanga edlule, i-ANC yameseka zisuka nje incoma imisebenzi yakhe etusekayo. Don't take away that she demonstrated a clear vision for the job. Kepha-ke iqembu eliphikisayo i-DA labona kufanele ukuthi lolu hlelo kufanele luhoxiswe ngenxa yokwentuleka kwabantu abalungele ukuqokwa kulesikhundla ngenkathi kuqhubeka inhlolokhono. Not one single candidate of the shortlisted, in our view, met all the minimum standards. uGcaleka ke ubedinga amavoti angamaphesenti angama-60, kwathi-ke amalungu ephalamende angama-244 avotela ukuqokwa kwakhe kulesikhundla. Kusukela uMkhwebane akhonjwa indlela ngomandulo emva kombiko wekomidi eliphenya ngokulungela kwakhe ukuba sesikhundleni, manje useyilungu lephalamende le-EFF. Umasipala waseThekwini ugxekwe kakhulu emva kokusilela ukusebenzisa imali emalunga neebhiliyoni zerandi ezibekelwe amaphulo ophuhliso lweziseko ezingundoqo. Kuphele umhlangano womkhandlu kuqubuka umsindo kulomhlangano. Amakhansela e-EFF abefuna kukhishwe umenenja kamasipala uMusa Mpele kulomhlangano. Bamsola ngokuhluleka ukuphatha kulomasipala kulandela imbiko yokuthi kunemali ekufanele ibuyiselwe kumgcini mafa engango 1.2 billion wamarandi. Kuze kwabizwa amaphoyisa emetro ukuthi
sokhipha lamakhansela. Awukwazi ukuthi ufike ngaphakathi singama members avoteliwe anelungelo lokuba ngaphakathi kwikhansela, ufike ngaphakathi uphethe isibhamu uzodonsa kabuhlungu abantu besifazane, uzodonsa. Kwamina ngidonse uma ngabe ubuka lawo amavideo lawana. I-Action SA ithi umasipala uqamba amanga emphakathini. Sinolwazi lokuthi umkhandlu usengcupheni yokulahlekelwa imali nga-1.2 billion rand ngoba uNational Treasury umgcini mafa uthe ngiyaza kwazi ukuvuma ukuthi le mali idlule unyaka olandelayo ngoba ekhala ngokuthi umkhandlu wethu awunazo izathu ezibambekayo. So ukuthi uSpeaker bese zothi uNational Treasury owabhala ucela ukuthi kwenziwe ama-budget cut akulona iqiniso lelo. Umasipala uthi umgcini mafa kazwelonke ucele omasipala ukuthi babuyisele ingxenye yemali abayinikiwe. Saqaqisa ukuthi imali ithathwa ngoba nako ezingeni likazwelonke izwe lakithi lisenkingeni yokwesweleka kwemali. Bonke omasipala ngisho naseCape Town ikhona imali uNational Treasury acele ukuthi ibuyisele kuyona. Amaphoyisa athi aphenya amacala okushaya enzeke kulomhlangano. Blonde Khadebe, SABC News, eThekwini. Ukanti ke umboniso onge-Lady Smith Black Mambazo kunye nomseki wayo uGqirha Joseph Shabalala uchongiwe kumawonga e-Oscar. Esi siqendu sibizwa ngokuba yi-Music is My Life, sigxile kubomi bukaShabalala nanjengoko siqulathe udliwano-ndlebe nemifanekiso. Isiqephu esiqoshiwe Music is My Life saqoshwa iminyaka emihlanu futhi isikhombisa izethameli ngempilo kaShabalala kusukela esemakhaya eMnambithi kuze kufinyelele ekuphumeleleni kwakhe kanye nokuhamba kwakhe emhlabeni ngo-2020. Lady Smith Black Mambazo sikhipha ama-albhamu angaphezu kwama-50 kanti isihlomle ngey'ndondo ze-Grammy 5. Leli qembu lithi ukugqokwa kuveza ngokusobala ukuthi wayenobuhlakani kangakanani uShabalala. It was very important to take the story of Bab Shabalala to the world, and to let the world see this giant that he was. I think we don't celebrate our own that much as South Africans. Lesi siqephu esiqoshiwe siqokelwe esigabeni seyiqephu eqoshiwe iseqophelweni eliphezulu. Indodana kaShabalala ithi ukubusa dlandlavana ubaba wayo ubezoyiqhenya ngalokhu. It fulfills my father's dream because his vision was always for this music to be able to be promoted all around the world. So this is one of the tools that is helping pushing that vision of our father. We know we have won the Grammys, but this is something different that is going to reach other people who are not maybe in the music industry. Bazodalulwa mhla zingama-23 kumasingana abaqokelwe indondo ze-96th Annual Academy. Siphinde sikwamkele kwakhona mbukele Ekhaya Jikelele. Umongameli uCyril Ramaphosa unyule uadvocate Kholeka Gcaleka njengomkhuseli woluntu omtsha. Uadvocate Gcaleka uza kuba ngumkhuseli woluntu wesihlanu phantsi korhulumente wenkqubo yentando yabaninzi. Lo kaGcaleka ungena ezihlangwini zika-advocate Busisiwe Mkhwebane njengokhonjwe indlela kutshanje. Ukanti ke namhlanje sizise umhlalutyi wezopolitiko injingalwazi uBheki Mngomezulu ukuthetha banzi ngoku. Bheki Mngomezulu wamkelekile enkqubeni. Enkosi kakhulu sisi, enkosi nangibaphulaphula. Siyabulela. Ingaba kuthetha ukuthini ukunyulwa komkhuseli woluntu omtsha kubantu belilizwe? Kuzosho izinto eziningi sisi, kuye ngokuthi umuntu udaba luka advocate uKholeka Gcaleka ulibuka kanjani. Uma uzobheka ukuthi kube nesikhathi lapho khona kufanele ukuthi athathe isinqumo noma izigqibo ngodaba lukamongameli ngalento yasephalaphala. Abanye bazothi ukunyula kwakhe indlela yokumkhokhela ise-reward for ukuthi ukwazile ukukhusela umongameli. Then ke abanye bazothi mhlawumbe ngesikhathi noma ngexesha aphethe ngalo njengomvikeli womphakathi wexeshana ukwazile ukwenza umsebenzi, ingakho ke aphele esonyulwa ukuthi ibe nguye ozoba ngu-public protector omtsha. Kodwa nje iqiniso ukuthi ukungena kwakhe
ungena onganyelwe yifu elimnyama ukuthi kunezinto vele esezilethe imibuzo ukuthi ingabe ngempela ungene ngoba kufanele noma ngabe ungene ngoba kukhona izinto asezenzile ukuvikela umongameli. So ke leyo nto leyo izocaca kusuka manje phambili ukuthi umsebenzi wakhe uzowenza kanjani. Njengalazi ukukhonjwa eminyango kuka-Advocate Mkhwebane ingaba kwakunempembelelo yemiba yezepolitiko? No, kuyacaca dadewethu kusukela ekuqaleni uBusisiwe Mkhwebane besingekho isidingo sokuthi kuqalwe le investigation yokuthi kubhekwe ukuthi ukufanele yini ukuba ngu-public protector, ngoba ezinye zezinto abantu abazivezayo ngezokuthi kube khona izigqibo azithathile okuthe kamuva uma ngabe inkantolo isijonga lezo zinto lezo yafika yathola ukuthi akenzanga kahle bese kuthiwa-ke akasule esikhundleni ngenxa yalonto leyo. Umbuzo ovela ukuthi uma ngabe mina nawe simangalele nenkantolo ifike inkantolo ithi mina ngiguilty, then bese ngiyifaka kwi-appeal ifike inkantolo elandelayo ithi hayi no angikho guilty engimsulwa, liyagxothwa yini ijaji leli lingifumane ngiguilty? Impendulo ithi no, akwenzeki lokho. So ke uma kunjalo iphi consistency yini ehlukile ngoBusisiwe Mkhwebane? Into ayifelayo uBusisiwe Mkhwebane ukuthi wathi wa-announce ukuthi uzo-investigate udaba lwasephalaphala. That is the only reason eyenze ukuthi kuze kube ukuthi-ke lona uyasozwa. Uma uzobheka futhi indlela icase yakhe abazame ukuyileqa ngayo kuze baleqela la 15 ka-October bebefuna ukuthi aphume engaphathanga nto amagingqigingqi akhe lawa elona amaqithiqithi akhe lawa lona i-benefits zokuba ngu-public protector. So ke obviously ke yonke into ikulida kwi-direction eyi-one ukuthi udaba lukaBusisiwe Mkhwebane belunepolitiki from day one to day last. Njengalazi uthini kwabo abanombono othi umkhuseli woluntu omtsha usetyenziswe ngumongameli ukulwa amadabi akhe? No, kunjalo uma uzobheka ukuthi zibuze ukuthi uZondo kwakufanele yini ukuthi kube nguyena oba uChief Justice. Uma uzobheka indlela interviews zazihambe ngayo, i-answer ithi no. Then the same thing ebuya ngapha kuBusisiwe ukuphuma kaBusisiwe Mkhwebane nongena kaKholeka Kagcaleka. Uma uzobheka ukuthi kunabantu kwi-nomination process ababenominatwe ngabantu abayi-4 kuya phezulu, then ufike uKholeka Kagcaleka oyenominatwe ngabantu abayi-2, then kodwa-ke ekugqibeleni kwayonke into uKholeka Kagcaleka ukuthi hayi nguye obashaye bonke okwazile ukuthi angene kulesi sikhundla. So-ke leyo nto leyo yenza kwakheke isithombe sokuthi ukwenyulwa kwakhe ngoba kufanele ukuthi akhusele kuyinto e-wrong ngoba izomnceda umengameli but izomnceda yini i-ANC, izomnceda yini ilizwe? Impendulo zami kwezo questions zethu zithi no, angeke izi-benefit i-ANC, angeke futhi i-benefit ilizwe. Umuntu uzobenefitha umengameli nalabo abamkhuselayo, okuyinto-ke engabeki kahle izwe uma ngabe ulibeka uqhathanisa namanye amazwe. uKholeka Kagcaleka ingabi khona mhlambi indima okanye yeyiphi indima edlalwe ngosopolitiki ekuqeshweni kwakhe? Osopolitiki babenendima enkulu dadewethu njengoba kusukela ekuqaleni kuqala udaba lwasephalaphala osopolitiki yibona abantu sike sabenze isiqiniseko sokuthi umengameli akabhanishwa ngezinto azenzileyo ngodaba lwasephalaphala. Uzokhumbula ukuthi uma kuyiwa eParliament kuyothethwa ngalo daba lwasephalaphala osopolitiki basebenza kakhulukazi abe-ANC basebenzisa i-numbers zabo ukukhusela umengameli. So isigqibo esathathwayo hayi ngoba sasi-right kodwa ngoba i-ANC yayine-numbers, then the same numbers boyisakele ukuthi bayisebenzise ukukhusela upublic protector ophumayo uBusisiwe Mkhwebane. So-ke ngasho ngithi osopolitiki yibona abantu ababenesandla kuyona yonke lento le kususela ekuphumeni kaBusisiwe Mkhwebane nasengeneni kukaGcaleka, yibona osopolitiki abambe phambili more than abantu abejudiciary okuyibona abantu okufanele bathathe izigqibo ngokuthi ngubani okufanele abe ngumkhuseli welizwe. Njengoba senyuliwe ke njengoba abe ngumkhuseli woluntu ngaba singambona mhlambi egqiba iminyaka yakhe njengomkhuseli woluntu ahlale esihlalweni yonke leminyaka? Ipolitiki lena sisi iyure nje eyi-1 ixesha elide kakhulu, iveki eyi-1 ixesha elide kakhulu, so kungenzeka noba intoni na ngoba osopolitiki bethu abanamqolo in the main, okusho ukuthi-ke namhlanje bazofike bahambe nawe bakuqhabele izandla ngomso then bacule elinye iculo. So-ke okwangoku kubukeka sengathi ulona uKholeka Kagcaleka osopolitiki bathi nguyena ofanele ukuphatha lesi sikhundla sokuba ngu-public protector, kodwa ngomso singabe sithetha enye.
so ke uma uzojonga ukuthi abanye bake basifumana besengxakini efanayo so ke ngathi ukuthi angeke sibe naso isiqiniseko sokuthi uzohlala kude kuphele leminyaka ebekiwe ngoba naye uBusisiwe Mkhwebane kwakunethemba lokuthi uzokwazi ukuthi agqibe ixesha lakhe but akakwazanga ukuyenza lonto le so ke ayikho into ongayigaranta kwipolitiki ngoba osopolitiki bethu balala becula le bavuke ngomso becule linye iculo so ke ayikho igaranti lapho kwesithi. Hayi singatsho ngenene kuba zinzima indaba zepolitiki. Ingaba mhlambi uGcaleka wayengcono kunabo bonke aba bantu babekho kudliwane ndlobo ngethuba lovavanyo kwalo ukulungela ukuxhuzela imikhala. Ngoyena muntu waye right kubo bonke aba bantu babe interviewini. Angiyona ilawyer sisi andilogqwetha kodwa uma uzojonga ukuthi interviews bezamanjani luckily ke besenzeka kubona wonke umuntu. I don't think ukuthi ungathi ukuthi she was the best candidate for the position. Kodwa mina my view noma my conclusion ngeyokuthi isigqibo sasesithathiwe kakade ukuthi uKholeka Gcaleka kufuna kube nguye ozawungena esihlangweni noma ezinyaweni zikaBusisiwe Mkhwebane. Ngalizathu sengizibekile eqaleni ukuthi wakhusela umongameli ngaleyo ndlela kunyanzelekile ukuthi afumane ireward. So ke I don't think ukuthi ilona interviews per se zizo ezenze ukuthi abe kanti uyayifumana le position. Isigqibo besithathiwe kakade then ke yonke le process was a formality ukuthi ekugqibeleni kufuneka kube nguye ongenayo. The same thing eyenzeka ngalento bengithetha ngayo ekaZondo ukuthi uZondo did not perform well kwi-interviews kodwa ngoba isigqibo sasesithathiwe and section 84 we-constitution unikeza umongameli amandla ukuthi athathe isigqibo ngokuthi kwezi recommendations zibekweyo yena uthini ezimongameli and then wasebenzisa lokho. So even if ungayithatha icase uyise court we are not going to win it ngoba umongameli usebenzisa section 84 omnikeza amandla ukuthi athathe izigqibo. Ungathi yeyiphi mhlambi imiba ejongwe kuKholeka Gcaleka ba aqale ngayo njengoba sethathe isihlalo? Kuzawuxhomekeka ukuthi kwi-list yezinto ebezibekiwe kwi-office ka-Public Protector zeziphi ezifike kuqala noma zeziphi ezinomdla aqale ngazo-ke. Kodwa ke uma uzobheka ukuthi udaba lwasephalaphala was a big issue to the extent ukuthi umongameli yena buqu 21 November last year wayesithatha isigqibo sokuthi uyashiya njengomongameli. Kwaba ke ngabantu abamkhusela bathi hayi nondoda akwazi ukuhamba sizakukhusela ngoba sine numbers. Kwabizwa i-chairpersons ANC in all 9 provinces kwathiwa mazemconvince umongameli. Upremier uOscar Mabuyane is on record esitsho ukuthi my province iyona yaba ngokuqala ukuconvince umongameli ukuthi makangashiyi. So ke lonto ithetha ukuthi ke it's not ukuthi izinto ikawuzijongile zibaleke kangakanani kuya ngokuthi umuntu uthatha one right noma onamandla ukuthatha izigqibo zeziphi izinto afuna ukuqala ngazo enze ezo zinto. So ke kuzaba nzima ukusho ukuthi nezi izinto kufuneka uKholeka Gcaleka aqale ngazo ngoba kuzwa ngokuthi yena zeziphi aziprioritizeayo out of 10 out of 20 ezisetafuleni yakhe. Xa sijonga ke ngoku ukhuselo ngoba uKholeka Gcaleka lo unyulwe njengomkhuseli woluntu. Ingaba isizwe sethu esi singakhuseleka kusini na apha kulawulo lukaKholeka? Angiboni yenzeka lonto sisi ngoba indlela aqale ngayo ayinikeza umdla ukuthi uzokwazi ukwenza izinto objectively. Ngoba uma kukuthi wenza izinto objectively awujonga umuntu ujonga isenzo lesi asenzileyo noma okucingwa ukuthi usenzile wenze uphando bese emva kokho ukhuphe izigqibo. Kodwa uma kukuthi vele uthatha ngokuthi hayi uMngomezulu is not guilty even before ujonge effects lonto leyo ukuthi ithetha ukuthi isigqibo uzawusithatha before wenza uphando okuyinto ke engekho right leyo. Uma ngabe uzothi hayi uVuyokazi vele uwrong then lonto le ufuna ukuthi it's like ubhala icomposition uqala ngeconclusion then bese ufuna ukuthi yonke into ozayibhala ikulidishele kula conclusion usithathile kakade. So ke umsebenzi kaGcaleka awuzoba easy sisi ngoba kuzofanele ukuthi enze izinto ngendlela okufanele azenze ngayo kodwa ngakwelinye icala afuna ukwenza izinto ngendlela ukuthi ufuna ukwenelisa abathile. Lonto leyo isidima sakhe izawusithoba ngoba ngokwami I think ukuthi she's young une future bright kodwa indlela aqale ngayo ayinikezi imidla ukuthi uzokwazi ukwenza izinto objective. Sikhona mhlambi siyayazi bana bakhona ebebephikisana nolunyulo lukaGcaleka. Zikhona mhlambi izinto ezingathi zivele ezizasothusa sililizwe loMzantsi Afrika ngaye uKholeka Gcaleka? Ingenzeka leyo sisi ngoba siyazi ukuthi osopolitiki banawo lento ukuthi
uma kukhona ifile abanayo ngawe noma ifile abanayo ngami bayibambe balinde ixesha eli-right ukuthi ke ususixelela bayi no sengirelaxile yonke into i-right bathathe ifile leyo bese beyibeka etafuleni kuthiwa no ngenxa yezi nezizathu lo muntu akafanelekanga ukuthi aphathe le position so ke kungenzeka noba intoni na but ke if ukuthi uKholeka Gcaleka kususela eqalile ukwenza lo msebenzi as ilona advocate azikho izinto ezigwenqa azenzileyo then ke kufuneka abe relaxed kodwa mawuthi kunento errong ake wayenza kufanele ukuthi ahlale ngalonke ixesha elindele ukuthi kungenzeka noba intoni na ngoba osopolitiki banawo le nto leyo like njengoba kuza unyulo bona bebodwa bayenza ngaphakathi kwabo kwiqela elilodwa ngazi ukuthi mina kukho into errong owayenza wena kwi-BGM but le nto leyo ngayibamba then ukuthi uma sekuza unyulo sekufanele kwenziwe i-party list then bese ngikhupha loo nto the same thing esingayilindela ngoKholeka Gcaleka if kukho izinto ake wazenza ezi-wrong zingavela at any time and ukuvela kwazo bese ziletha i-questions-ke ukuthi ngabe kufanele aqhubekeke nokuphatha le position anikezwe yona so singalindela-ke sibone ukuthi ekuhambeni kwexesha zeziphi izinto mhlawumbe abangaziveza if kukho izinto ezikhoyo but if not then kufanele arelaxe aqhubekeke nokwenza umsebenzi wakhe. Mnumzana uMngomezulu, exesheni elininzi abemi boMzantsi Afrika abayazi indima okanye isihlalo se-public protector uba sithetha ukuthini. Ingaba mhlambi ucinga ukuba bayasihlonipha? Ukuhlonishwa kweposition kuxhomekeke kumuntu okulow position. Iqala kuyo umongameli. If umongameli kwiposition yakhe wenza izinto ezigwenqa, isidima se-office siyathobeka. Kanjalo ke ne-office ka-public protector. Uma uzojonga ukuthi in the past kuyenzeka loo nto leyo ufumanise uba umuntu owu-public protector akenzi izinto ngendlela kufanele enze ngazo, akakhuseli umphakathi, ukhusela abathile. Loo nto leyo iyasithoba isidima se-office. So ke naye u-public protector ongenile ngoku uKholeka Gcaleka unoxanduva lokuthi enze sure ukuthi isidima seposition le akuyo ushiya sisemgangathweni uma ngabe kufika ixesha lakhe lokuthi aphume ngoba yonke into ayenzayo ayiyi kuye buqu kodwa iya kwiposition noma kwi-office ayiholdayo so ke isidima se-public protector's office okwangoku asikho right ngoba kukho izinto ezininzi esezike zenzeka in the past kukho lento insolo zokuthi i-office lisebenzela abathile and then linyathela abathile so kufuneka ukuthi enzeke isiqiniseko sokuthi yonke loo nto leyo ilona uyayisusa ngendlela azokwenza ngayo azorana ngayo i-office uma uthi uyisakala ukwenza loo nto ithetha ukuthi isidima noma isidima sayi-office sawuqhubekeka sishona phansi kunokuthi sikhuphuke. Hayi icacile mnumzana uMngomezulu uba esi sihlalo noko siyatshisa. Enkosi kakhulu ngexesha lakho. Enkosi kakhulu enkosi nako. Enkosi. Lowo ke mbukeli ibingumhlalutyi wezopolitiko uBheki Mngomezulu sithetha naye ngokuchongwa kuka-advocate Kholeka Gcaleka njengomkhuseli woluntu. Kanti ke ngoku uhlala nathi sisathi qhwi evenkileni ungagonqi ungalicofi elo qhosha. Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya Jikelele susela ke imini yaphezolo oyena mongo besigxile kuwo ibiyintetho kaMphathiswa uEnoch Godongwana malunga nohlahlo lwabiwo-mali lweminyaka emithathu ezayo. Zininzi ke izinto ezithe gqolo kule ntetho kuquka ke nesilumkiso sokuba amasebe karhulumente makazame ukukhalimela indlela asebenzisa ngayo imali. Ngaphezulu koko ke kule ntetho kuqinise ilizwi lakhe malunga nendlela iinkampani ezingamashishini karhulumente eziyisebenzisa ngayo yaye kungoku zihlala zikhala ngokunikwa inkxaso mali. Sihluza ke kwaye sicacisa eyona nto iphambili kule ntetho ngokwamkela ingcali yezoqoqosho kwibhanki yakwa-FNB umnumzana Siphamandla Mkhwanazi. Masikubulise sikwamkele enkqubeni i-Ekhaya Jikelele ngale ntsasa sibambe ngazibini ngexesha lakho. Kubonga thina siyabingelelana kubabukeli emakhaya. Enkosi kakhulu. Mnumzana masiqale ngokuqajela kukaMphathiswa uGodongwana. Nothe ke uqoqosho lwelizwe kulindeleke ukuba lukhule ngo-0.8% xebe. Singayibona loo nto yonke isenzeka? Yeah, so sizokhumbula ukuthi ngaphambilini ama-estimation ebesiwatholile bekuFebruary ngaleso sikhathi uhulumeni National Treasury belindele umnotho
ukuba ukhule ngo-0.9%. Ngokwethu-ke thina singu-FNB sicabanga ukuthi uzokhula la ngabo 0.7%. So u-0.8% lo abawubeke etafuleni ubonakala kuyinto engenzeka kakhulu. Sibonile ukuthi umnotho uphazanyiswe kakhulu ukungasebenzi kahle kuka-Transnet. So lokho kusho ukuthi imikhiqizo, especially imikhiqizo le yozokubiwa phansi, ama-commodity, asikwazi ukuthi siwathumele emazweni angaphandle. Sibonile futhi u-Eskom kuphazamisile ukusebenza kakhulu kwamabhizinisi nge-load shedding. So zonke lezo zinto lezo zenza ukuba ukuperforma komnotho kube phansi kwengcindezi kakhulu. So lo 0.8% abawushoyo uyinto esicabanga ukuthi ingenzeka kakhulu. Sizokhumbula-ke futhi emakhaya ukuthi i-Stats SA isanda kukhipha izibalo ezikhombisa ukuthi ukukhula kwe-population e-South Africa, so ukukhula kobuninzi babantu e-South Africa ku-1.8%. Lokhu-ke kusho ukuthini? Kusho ukuthi umnotho ukhula kancane uma ngabe uqhathanisa nokukhula kwabantu abase-South Africa, nokuyinto engicabanga ukuthi ungqongqoshe ayizokumphatha kahle hle. Luxinzelelo ngenene. Uthi-ke umphathiswa akasayi kuphinda okanye kusetyenziswe imali yokusindisa iinkampani zikarhulumente ezisematyaleni, kuquka ke inkampani ka-SAA no-Transnet ngokunjalo. Nebisanda kaloku ukucela inkxaso-mali engaphaya kweebhiliyoni ezi-3 zeerandi. Ukhumbula into yokubana ezi nkampani bezingenzi ngeniso okanye bezingaqhubi kakuhle kwiminyaka egqithileyo. Ingaba mhlawumbi urhulumente singambona nyhani esotshela kwelo, yaye ke angasikhupha njani imali okanye ingayincedisa njani imali kwezi nkampani kuphela? Lezi nkampani ozibalayo zikahulumeni zingumgogodla womnotho wase-South Africa. Ngaphandle kwazo umnotho wase-South Africa uza kufadala. So zibaluleke kakhulu. So uma ngabe zingakwazi ukuperforma, ne-South Africa nayo ayikwazi ukuperforma. Ininzi kakhulu-ke imali esesiyikhokhile sizama ukuthi sizincede lezi zinkampani zikahulumeni. Sibonile-ke kule budget le ukuthi enye yama-interventions uhulumeni ayibekayo ukuthi ufuna indlela yokuthi i-private sector ikwazi ukuthi ilekelele especially kuzinto ezifana ne-infrastructure nama-infrastructure programs. So lokho sikuthatha ngokuthi nanawo izinkampani lezi zikahulumeni kusengenzeka ukuthi kube ne-stake esigcina sifinyelele ku-private sector, ngoba uma sibheka amabhuku kahulumeni awasekho amandla kakhulu ukuthi uhulumeni aqhubeke azi-bail out lezi zinkampani ezingaperformi. Kodwa-ke njengoba ngishilo ukuthi ukungaperformi kwalezi zinkampani lezi yiko futhi okunembangela enkulu ukuthi umnotho wase-South Africa ungaperformi. So i-dilemma nje le enzima kakhulu kuhulumeni ukuthi uyazisiza lezi zinkampani okanye awuzisizi. Uma ngabe ungazisizi kusho ukuthi umnotho wase-South Africa uyafadalala. Uma uqhubeka futhi uzisiza ekubeni zingaperformi, kusho ukuthi abantu base-South Africa balahla imali nje, imali yentela nje, ngokuthi baqhubeke basupporte lezi zinkampani. So sizobona-ke ngokuhamba kwesikhathi ukuthi uhulumeni ubhalansisa kanjani ekutheni lezi zinkampani ziqhubeke zisebenze, kodwa ziqhubeke zisebenze ngaphandle kokuthi abakhokhi intela base-South Africa baqhubeke nokuthi balokhu bezi-bail out. uTransnet uyawabekelwa imiqathango ethile ukuze abe kanti utshintsha indlela asebenza ngayo ukuze afumane inkxaso-mali. Kwaye ke no-Eskom kuyabonakala into yokubana kutshanje uphulukene neebhiliyoni zeerandi, kwaye kulindeleke ukuba ayibuyisele mali inenzala ukuze abe kanti uyazisindisa. Esiphamandla, uyayibona isenzeka yonke le nto, kwaye yinto esakhe kuba kaloku yinto esikhe sayiva ngaphambili? Into esike sayiva ngaphambili sesive futhi eminingi iminyaka. Okwamanje akukakabonakali, asikayiboni light at the end of the tunnel uma ngabe sikhuluma ngo-Eskom. Yebo, i-load shedding ithi ukuba ngcono kancane, but amabhuku ayo lawa aphumile ezinsukwini ezimbili ezintathu ezedlulile akhombisa ukuthi u-Eskom usesimweni esibi kakhulu. Uma siwabheka amabhuku ayo kusengenzeka ukuthi uphinde udinge ngaphezulu kwalo 253 billion esiwubeka eceleni ukuthi sizowunikeza u-Eskom kule minyaka emithathu ezayo. Kusengenzeka futhi ukuthi u-Eskom uphinde udinge more
more than lo 253 billion esubeke eceleni. Kodwa ke esikubona ukuthi umnotho se-South Africa ngalendlela oyiyo njengamanje nanemali yentela uhulumeni ayitholayo ekhokhwa yimi ekhokhwa uwe, angiboni ukuthi singakwazi ukuthi siphinde siqhubeke siubhayile out u-Eskom. Kodwa ke ukuthi u-Eskom ukuthi uphinde ukwazi ukuzimela kule minyaka emithathu ezayo, angiboni lokho kwenzeka ngendlela nje amabhuku ayo abukeka ngayo lokho abakushilo kulezi zinsuku ezimbili ezintathu ezedlule. Kwaye imali engaphaya kwama-24 eebhiliyoni zeerandi ibhengezwe ukuba iza kuhlawula abasebenzi bakarhulumente, kuquka kaloku amapolisa, abongikazi, ootitshala njalo njalo. Oku kusenzeka nje urhulumente uzama unciphisa imali ayisebenzisayo ukuhlawula abasebenzi bakarhulumente. Kuyabonakala into yokubana kuyangena ngapha kuyakhutshwa ngaba. Uba mhlambe ke kuyaphunyezwa ukunciphisa kwemali, imibutho emela abasebenzi ithi bona bazawuqhankqalaza asoze bahlale tu phantsi. Ingaba xa kunje sithini isombululo kule ngxaki? Isisombululo sinzima kakhulu. Zokukhumbula futhi ukuthi kuwo lo nyaka lo ngoFebruary ungqongqoshe uthe uzonyusa amaholo kahulumeni ngo-3.5%. Into egcine yenzekile ukuthi amaholo kahulumeni, abasebenzi bakahulumeni anyuke ngo-7.5%. So kunaleyo gap between into uminister ayishoyo nama-expectations ama-unions nama-expectations abasebenzi bakahulumeni. Ibudget okwamanje futhi yaphinda ithi kule minyaka emithathu ezayo ukwenyuswa kwemali yabasebenzi bakahulumeni izoba la ku-3.6%, nokuyinto engicabanga ukuthi kuba nzima ukuba uhulumeni akwazi ukuthi ayi-achieve leyo nto, ngoba sibonile ukuthi bathe 3.5 kwagcina ku7.5. So into engagcina ngokwenzeka ukuthi uhulumeni agcine esediliza abanye abasebenzi, noma-ke engadiliza abasebenzi abafana namanesi, abasebenzi abafana namapolisa, kungagcina sekudilizwa abasebenzi uthola ukuthi basebenza ema-office, kuma-head office, laba basebenza lokhu abathi i-administration. Nakuba-ke lokho kungenzeka, angicabanga ukuthi kuba enough ukuthi kukhave le mali le ezobe iholelwa laba basebenzi bakahulumeni ababaluleke kakhulu abafana namaphoyisa, abafana namatishara. So into engagcina yenzeka ukuthi singabona ukwengezayo. Ushilo-ke futhi ungqongqoshe ukuthi kulonyaka nje ozayo kuzodingeka ukuthi kuthinteke ne-tax ukuthi sithole u-15 billion ukuze ukwazi ukukhava zonke lezi zindleko lezi. Nakuba-ke angashongo ukuthi tax yiphi yona tax leyo ayishoyo ukuthi izokwenyuswa ukuze sithole lo 15 billion, lokho sizokuthola kwi-budget yakaFebruary. Kuyabonakala into yokubana ukwandise nexesha lokubonelela ngesibonelelo songaphangeli, sithetha ngayo kaloku i-350, kusithiwa ke iza kuxabisa i-34 billion yeerandi kude kube ngunyaka ka-2025. Ingaba oku urhulumente uza kumelana kusini nanako, njengokusitsho into yobana mhlawumbe phakathi kwezinto eziye zithiwe thaca, i-expectations versus reality, kubonakala ngathi ziphinde zingaphumeleli. Ingaba urhulumente uzawukwazi umelana until 2025? Yona nkinga enkulu kakhulu-ke impela le esibhekene nayo, ngoba uzawukhumbula ukuthi lesi sibonelelo sabo-350 CSRD sifakwe after i-COVID-19. During i-COVID-19 kuze kube manje into esisize kakhulu ukuthi ama-price emikhiqizo ezombiwa phansi, ama-commodity prices abephezulu kakhulu ngaleso sikhathi. Lokho kusupporte i-mining sector. Sabona i-contribution ye-mining sector to ama-tax yenyuka kakhulu. Uma ngingakwenzela nje isibonelo kulo nyaka odlule, i-contribution ye-mining sector ku-tax revenue iyodwa nje ibe enough ukuthi ibe wola 35 billion, ibe enough ukuthi ikhave labo 350.
i-mining sector nje iyodwa. Manje ke sisibonile ukuthi ama-price ezokumbiwa phansi asehle kakhulu and sibonile futhi i-contribution yayo le-mining sector le yehla kakhulu. Lokho kusho ukuthini na? Kusho ukuthi sesinale expense le ka-350 kodwa asinayo i-funding model yayo lo 350 le. So ngonyaka ozayo sizobe sila back to square one ukuthi izokuvelaphi le mali le lo 33 billion lo okumele ukhokhele labo 350 labo. Nenye futhi izinto abangazibheka njengoba bese ngishile ekuqaleni ukuthi singagcina sesibone kwenyuswa ama-tax ukuze akwazi ukucover lama gap ngoba asesenayo leya benefit high commodity prices le besiyibona yenzeka in the last 2 years la uhulumeni akwazile ukuthi athathe le tax contribution ye-mining ayinikeze abantu abantulayo. Kodwa ke lokho sekuphelile manje, sekufanele sithole imodel sustainable model ezoba permanent ukuthi ikwazi ukuqhubeka ifande le SRD from 2025 and onwards. Nangona nje umphathiswa engazange alibeke ngeliphandle kodwa kuyabonakala uba intetho yakhe iye yabonisa ukuba kukho amasebe karhulumente aza kunqunyulelwa imali. Kunganjani mhlambe yaqale ngokunciphisa inani lamasebe kwi-cabinet kamongameli kuba kwa uluntu olu belibetha ngawo amane besithi into yobana nyhani make kunqunyulwe abaphathiswa bapha kwi-cabinet bede bekhalaza into yobana bathi uzababona xa behamba bekhatshwa luthotho lweemoto ezimnyama. Kunganjani uba aqale phaa ekhaya? Lokho ngiyacabanga ukuthi kungahamba igebe elide kakhulu ekutheni uhulumeni abuyise lokho esithi i-trust kuma-leaders kahulumeni. So njengoba besikhuluma nje ukuthi enye izinto abasibhekelelile ukuthi banyuse i-tax, layo tax leyo ikhokhwa yimi, ikhokhwa uwe, ekubeni bona kunama-benefit amaningi abawatholayo. So nakuba lokho kwenyusa leyo trust leyo between abakhokhentela nabaholi, kodwa akukho enough ukuthi kungaphinde kukwazi cover lama expenses lawa ebesikhuluma ngawo. Sibala bona ukwenyuselwa kwemali abasebenzi bakahulumeni, sibala kukhona lama SRD grant lawa wo 350. So nakuba kungaba igathu lelo elibalekile elihle kodwa alizukuba enough ukuthi likhave isize yalesi sikweletu lesi esesikuso njengamanje. Mnumzane uSiphamandla, masibambe ngazibini ngexesha lakho. Siyabonga abalaleli ekhaya. Lo ke mbukeli besithetha naye yingcali yezoqoqosho phaa kwiziko le-FNB uSiphamandla Mkhwanazi. Besihlalotyelela ke intetho yohlahlo lwabiwo-mali leminyaka emithathu ebethiwe thaca phezolo nguye kaloku umphathiswa wezezimali u-Enoch Godongwana. Ngoku mbukeli masithi qhwi phaa evenkileni qiniseka into yokubana ugqushi sabukele iEkhaya Jikelele.